tu ba amu tobu de ke. Teniai pakama lutako spiritual library tu e taklo li ropo. The linya kone pama purpose-driven church the oe particular a shadow to see third or teniane pakama a shadow to see chi ne la so pake yo ata sui. Pasosio pasai puero tasibike na lo do kepo kete to tale pakama lo li le abata pa le li ropo pu the pakole spiritual library le tu vitak lo dog saya ku do pa sui ke pa paganu pe na pa pagata phata sa pako do ta ku te do di ta tu lo pa to ne do pagasu ko mu do pakama a tho do pako mu le yo ala ko po ke te ni masara sui pa kele krisa mi ko de ke pa yo age amen rigwara awe ko awe li wb do le li wb pu ne ye klo chi ke yo ne li o da lui be do li te be le ye klo chi ke yo ne 12 dynamic method of bible studies na o ne kle te si chibo le o da to ho le tamalu li so sri o ne ye klo chi ke yo wili do li chi be ne purpose driven life ta to mu ko ta o mu do o ne pate ko wili do li Sabi tabi ane mera purpose-driven church tato muho ta upo. Da kepa mapati le sadu ta si tei, tani yai pakamata ko sadu ta si chi da li luivi tabi le. Yaklo tiki ane the power to change your life ine la. Da kaidi da pakale su sadu ta si chi la. Rick Warren ata kwe sene mita kwe. Le hetole atale koplo da we the tao po sell back atao po atale koplo da we the purpose driven church when it be mi take your tato mo ko tao po ne be mi take your ne awe pa lo da ye ka tru ne no te te ka tru ne me da ta ti phado akopione odo akopione ne big picture si ne pagoda ta ti phado le tao po the bata tu toy ni kami tau po pa do te puna no the away ne akatu kia ne keto tau po le tatu muko becoming a purpose driven church akabione tale akama du thona ne oda na tatu lo din tatu tu ne na du thote na class te do yosuina na tatu mi tu ne akabione tatu tho clear tu ne no the akatruthane ne mera du o patanata le ta o po ta o mukrupu kopione ne akatruthane ka ba du o na community no na community le o dona lidro kopione ne aweti pane ke hesu ta o po nya bu ne no do kayone bakale su sadu si chione awe akatru lui Hesunu Pagwo Mutapa, bringing the crowds in. Akabjane Palo, Ula Society, Tao Mukuruja, Nakabahache, Sunu, Su Tao Popu, Dokasuke Nake, Takatinyake, Dokaketo, Tao Popo, Meto, the Suke Nake, Matata Kuso, Oene, Sadu Luene, Sabota Sichi, but you let to see Kuna, no? Kalaka city the chapter se weda aka chisila asadu yone ne tu lo tao potapu no akabione ne apakaba tu lo tao po the package of power we the akabione ne establishing a church no yakaba tu lo tao potapu tao po ne mera akabione ne Gler le nakamata ta kusole hoko not be a church is a strategy no a church establishing a church is the most important strategy when in that tuto tao pone away me Gler agekele akobena kama leto pueto kasa tabu sukri tamalu de lele hoko dobinyani kwa nele tu chalo tatori ni nagasato ma
do na ka tu lo tau po te pu tau po le amu age do kamata ta ku so we ni mira ta kama le po ke ka sa kri ata malu le le hoku do binya ini la do part 4 we bringing in a crowd akopya Gler Pago Mushani le na society nya Bushani ni we le to sikin na kita na ka ba jesu ne do sa do to si chi te da le ka sa kri tune pa Gler de pa ta di la how Jesus attract crowds no ka sa kri tune Gler de pa ata di le this Austrian ne pe ma te sa do lui chi ye te da le Pago mu aga poto kilo na ka poto kilo pago mi sene ne pago mi le o le lui ka to ye ka to sene le pa mi ka ne no ka pyo ne le mi ko to la awe ka se ka lo awe sene da le nya ko di da ko Palestine ne awe ka mi we da lo le amu no ka pyo o do ka se ka lo ti kwa de pa ri de ko o ne no do away pago mi te pa poto kilo do pago pa do kana we mu ma te ku ti lo when ma ku se de si chi so with the si nui aku da ne ane da pago mu je ka to ne te po kwa la u da ne mi ku la po mu do pota ne da we church group fathers in the day da le pago u we da te kala je ka to ti ne no aku da Pago mu potato ka sa kri ki ama akato akala te pa ni la do atano pattern ni te da le ka sa kri tine Gler de pa ata koplo ba we patanata ta pa lo Jesus attract crowds by loving unbelievers no awe pale atanata she na ba de mi tell na ka ba na ta opo ba mi to kone na ma si ko na community pa le o le na ko na khu te de pa kela ka se la da awe no pa lo da ta pa le atana ta di ka sa krima we to loving and believers like Jesus did no na ka ba pa le atana ta pa di ka sa ta bu shi krima we to ni la ko da ta kui ne awe ne yo mi we ta kui lo ne mi patana ta pa di do patana ta pa tina ta ni mi yo ata so yo mi we ta kui lo ta le ta kui ne we tu ni po ata lo no pata o pui no ko byo le lu kui lo sa yi lo pata o pu mata kota lo ba a copy po o leader tatu de plo ko ta de plo ko lo pa ba lu kui lo pata do pa ka ba pa le pa khu pa khu no pa le atana ta ta pa ne lo o settle back on it atale ko plo ni ni le to see journey o to o do tao po le akatu to we pa do ki ka se to ne ba ha ba yo le ka pyo ne to jo o mid me ko create a recreation center di pa mid me ko ta lo le a lo ko to ne no a ko yo to ko ne we ti ba yo do kwe kam le do pa kam le je mi he ani do we ti ba ge set a church member je ba ge set le pa ta mu je o ko to ko ta mi khu de a ko pyo ne ta ne weather je ne ta ko ta kwe ne tain ne na ma yo a ka ne ta mi khu to de o we le ba bo lo ne o ji de ba di lu to di pa mo ta lo mi to de ba ge set de ba hi to no ba kri we da no ta lo ta kle di to do pa wo mu she ne atu kle ta kle o ne no o te si je ni ta mu ta le koplo ne o we te pa ne pa pla to ta ta kui le pa kam le to pa wo lo da creating an creating an atmosphere of acceptance na ka ba di o to ko pyo ne ta o ata le na ka tu lo pa mo o ka pyo ne na me ne ka ba plan ni ka mu na ka ba o pe o sha o ku o pui o nyo de na ka du ne pa kle me ne ke pa lo se no me ne ka ni ka mu do pa ga me o creating an
atmospheres of acceptance ก็ပြောနေနေကဘာအိုတော့Paul Theo Paul ก็ပြောနေเป็นมีတော့တောက်ပို့ဖတ်ดูနေเนาะတာကเชကชรอဒီနေတော့တာကပေါ်တော့တာလေပတ်တီတခွေးတလာရဲတဘောကเชကชอလောလောကွီတော့เขาပြောနေဖို့မီလို့သာရှင်းနေနော် we create atmosphere တော့လက်ရှိတခါနေ person must be loving တော့ပုတရာဝါနေကဘာဖလာလောကွီနော်เขาပြောတဘာအိုတပွိတမွာเขาနေကခရီကမ်လို့ရှင်းနေဝဲတော့ပုတရာနေဝဲနေ public figure တကလားလဲတော့ပွာလေအဖာရှင်းနေကွာတီအောနော်ပတောပုတရာနေဟာလေဘောမီဒိုနော်တေကူဆလွေဒိုင်ဟာခါယူဟာခါထူဝဲပိုလခိုးပတဲသေးဒီနေတော့ပမီကွာတယ်ပန်တာအိုဖူနီပတချေကဒီညာကယဝဲသရာပီယန်တဘရကဖာလူထိုဖာလူခါယူတိတောပုတရာနေဟာခါယူဝဲနေပွားပတုကိုဝဲနေကေဒီနော်ဝဲချီဝဲတဘရကနဲ့ဘာသာဘောနေဝဲပတရာနေတဲ့ပေပါအိုနေပဒူပါကေပါတော့ဝဲမီပေါ်တယ်လေအကလစ်ဆက်တယ်လေတောက်ဖူကိုdat de blote kodi de one no we pamiti na public figure ko da ne pastors must be loving kaba ake wo kaba pla lo queen no da lo queen ne pe yo ne we te da le tu ne meet part ke na memorizing names akop yo ne kam le je mi he ne da na kaba ti nya ami no พอตะกานี่ตูนี่พอมีเสื้อกระทุนนี่ดีนี่ซาเยเนี่ยโอ้เนาะวันนั้นก็มาตูนี่มีเวดีได้ไปสุกิตาพอเปลพูบลิเชนไปตูนี่มีจะใส่บาภาษามอนี่เนาะมีจะบาภาษาเกอโมปามีเนี่ยมาตาปตูนี่โยทเสกว่าไอ้ดีนี่ตัวเนาะแล้วก็มาตูนี่มีแล้วก็มากอลมีเนาะpersonal greeting เนาะนโนกษาดาเนี่ยกบาอุดนสไตตาปุตรากบาอุดอกีโกเล greeting ปอโกมิเชเนแล้วก็ตัวตุพิตาญอปอโกมิเชเนเวแล้วโทบาปอโกมิตปาตเก touch people เนี่ย high touch เนาะ high touch เนี่ยထို့ဘာပေါ်မလဲတာသူတောတာအေတာကွီတာခူကီယာနော်တာမာဂီမာဘလီနော်တဘလောနေပုံမီရကနေအဝဲတာဘကွာဆမဲအကောပြောနေအရှိပူခေါ်ပူတာလောမာတော့ဝဲလေစုသရူညာပူတော့စင်နိုထဲတရာဦးနဲ့နော်လက်တဘာဘမမတဲ့တောက်ပူတရာRick Warren away led away katumuke the away ni me ma tale anigi ni ba the pomutai awone la away touching people the legit kind of tell le so kan no kasa da we ake awo gigi no according ni use of one personal style in writing to visitors no အခုပြောလညာခေါ်ရတဲ့အဝဲလက်ရစ်ဝါရတဲ့လက်အပူကွေအနီလဲလာလူစီရစီတဲ့နဲ့နော်အဝဲတဲ့နဲ့အားကေကွက်တာ visitor စနေမီဟဲတဲ့ visitor စနေနဲ့အဝဲတဲ့ပါနေစာဟေကြီးကဝဲတာဝဲတာလို့ဖေးလေတဲ့မနီမတာတဲ့အဝဲရနေတဲ့တောက်ပုတရာနဲ့ကဘာသူဝဲတာအစတိုင်းne akokwe kera ye stai boni mera moti ba mu thobu de ke ya tera ta pwe ne lo tabli lo no moti ba mu thobu de ke awe na stai da ne lo ka ba na so ye plata se ko na stai o lo yo di ne to ne greeting se ko ni o do stai i ne lo no de Lechitka tela accepting without approving cầm lời sẽ này nó mà tu lo ta me tele pa me ria pa ta ria na cái tí qua na cái tí nhà xua ba me được con này đó na cái ba tu lo na approve without approving lo na mi ta tí nhà le pa me pa ria no a ko pyo ne a ke pa ria li la ge na mi ta tí nhà mà sa to tu lo sa ko le ta quy ta tu sao pu awe ne de te da le accepting without approving no when it bringing in the crowds in it already the power we can hello
Dot that chimit me and a sacred tune, Wakam Lutapa, Coplo, Malupoe at a Ludapalo, Jesus attracted crowds by meeting people's needs, no? Because like a tune for a thani, when a paluba tamanule, with that way, Pakanyotakline, need, no, weapon needs, and in a copione, made up, Pacadode bar, a copione, Pelli, no, a copione, Hesunipa Lee, or any heartfelt need. Na tha atalu okudane dida nakatune pago muthani ne attracting crowds by meeting people's need pago mine lobata manile lobata oa lobata ma blakia lobata ma muketa lobata kwatwe kuhugia no lobata tuta to wayane no wayane Tamani Pagwambu Tata say getting people's attention. I call you Natakato, no, away of getting people's attention, Shani. Natakato, Natashi Takato, Natapatu Pata, Jenny, the Akopioni, Natapita, Shani, Awakama Mitale, a tuni, with that what Dukana, Nakalidia, a copion way on it. What Tina there, not a copion getting people's attention. Why won't we come out that seveda? Learn that umu a key water or plapula. Dotagi lichima sacred tune, power with that couple to get toke away the pale, claim mali pula, away in the Jesus treated people by teaching in a practical, interesting ways, no? Negatune power with that, Tatu Lu, not to loosen it, very practical, Okutani, and it, because I should create a to do touch, dear put the dati the part to Tuloma, Siloma, Puloma, away said to Luedale, in a practical way, a copy Takil, the Puilos, and the Tuto Tato, a such is me the Hamaquieda, or in a most practical way, no? Little power mukatinya katuniela. Jesus begins with people needs, hurt, and interest, no? Away kasa Krisa Morisato dale, power mu ataluba. People's need, hurt, no? Ata tuba koba the pa, do ataluba the pa, lo, a copy on any, power mu, le aluba, ta o, power mu le aluba, weda. Tane Gler, no na huba weda, Kasayo Akali Vitale, Power Miller, Abale Coplo, Tanata Portacota K, little pull loma, tu loma, no? A copy on in the poor mutigale, Syrophoenician woman, no? Away in a pomiriane, a pomu, one in a tana. Door with an edoksa sucriani. Teweda Basankilichian Sukri Malope at a luciani, no? Hotogritana, put up on a lu in a law of with an that hurts people need hurt and interest. No, le poata, say pocunini, no batutni, poor with a pa. A tha in a law, the tagi legitimate in a mera, Casacri do ba tuetamita to ido ta umune law. Jesus related truths to life. According ta umu atamita todo ta umune nagaba do ba twegio. The citadelo tanitaba nata umun ta upo, the ba metale kali cloud. Kavatama metale ole ta pokodo ta pala ne meta many minutes signat metaba metale about 12 that no copione nata umu tinete ta eta queen in ta umuni kabatilo su ta eta qui ta tu ta u ta tu kanyo Dinate bakado tasolo tani nakaba kui para ko nakaba kleni tali para award in sajani witani any the pretty in the most practical ways no always pakaba mao the ta
ta dulo tolo puinela. Dotagi let chitamione. Jesus spoke to the crowds in an interesting styles, no? Besides you Greek tuta do pago mule, pago mu katu se tha se, no? O ake o lo, ake ne. Pemitu luda uda sene pama weda le akopione ne. Dito pakatiba tagi ke ake o da pamale computer or computerized pateta gi when da when it plato lenya kodi de when it pakatuine pakwelo the anka Victor Salone tera le nakatuta the kata gi the kata na kwelo the kata gi the ka away sheni ane no nakatuta dito paga kata se o do ta do ta te no o do ta lo tu se ta se dito follow mule di da away pa tuni pata bawa weka tuda jenene in the most practical ways no interesting styles no that tagi themi to me ne that tamata le kamle ogoi metale todalo talo the copion ministry to crowds is controversial nagatuni ke pawo meta the tabo chibone te the okay tabo tabone ne away ne very controversial akobione ne natele akobione ne putada haploni hgo pasai putada le ata haplo puwe kule akobione ole shinya buda akuda ne akuda nagatuni pawo mutane tablo koni very controversial po we ko ole shibu ne ne de tamute lo ta le put it down da tamute lo ta le apao ta di ni sa ye no ko ta ne di da patele mu ko le ne pe yu lo ne a ko le patru po te pa wo ne awe te ta le pe yu ye ne na ga ye ne awe te ma awo bo ko de rekali we the walk order ni choto to kuta kupa yomi heli the away in meta so we so while away the ugo kutani the kasatabu should create a lely hokudo binya guolo kasatabu should create a da le paleta buita hair the border ne palobi loto the Peheda suicide secret or the boy you call the Pacaleta warning, Patatulo Tololo. I put that in the Marcus Hornus, no, Tepa Marcus Horpacini, the Pacamasso warning, Pacini, the Tutor Tobau, no. I put that in the Pay Tagia Poconesia, go and tell, no, go and tell. That's a capacity to come and see, no? Responding to culture, imitation, isolation, infiltrations, no? Akoya tamasukadaki di tasetala, tamado matwe, tatamado putwe udo udata, mitame, takamapwe, maplukwi, akobione. Pamite way ni the bopa people in the tomepa ne pamite ne kene penetration in the wepakale plugui tomepa atale akamopa people dedi ka weda tomepa weni pakale plugui ta weni no li chuli se li pa yo li loma plale kola ne he no he pa li chuli se weni ne the metallicola head literally certain niayo penetrate jail. Kalale a hesuke nipon literally sene pagaba later. This thing yake or tata kuguso, but the senene manita away senene, no? The bayane pa hesupo, the bayane pagaba leke supa o. The word called it pagaba uda pata. The word called it pagaba. Penetrator dini saja nami tu udah na cara ni kuda ni ani dah agar nami relo tado pa to jadi no tali mukoli ni how we walk kuda ta no nami lembam ba twin tado away isolation no penetration no akapione enculturation ta seta lane negatulo o menetatulo o kuda ni ani dah bringing in the crowd is controversial
no aku dah nampak patu pata dan nampak umu le nako le ta seta la poko pati le nako le akopione ne tato ta pra poko dan naka share ke pawo muti de pa kele su kasata boy sukri o lo we mitale redu lo mo sa su ke pueku di kono ade ke porque yo ata su ge pasa su patai puero ta sibli ke nalo pagba hesu ni no pawo muti de pa su ta o pulo di takapoto di ita to di pale alo e lo quito pale ati eta pale solota do pale o do atau mu aki e wole akatuni pa ata ku da sa so ke po tau pu de pa pako mu lo e lo qui pako mu plaki la pako mu le ta solota ta ku ta pu tina we ma se do su pale krisa mi ku ke pa yo ave amen